Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lumsopho near Fire Brigade Shillong. Kasengsain hima Nationalist People's Party Mylliem constituency hagas nginengkong jong katayo ka laifu waiterik unailar arajar arpo kala Pynkup Burom yaki khon Samla kathain kibala pas bha hagi examen SSLC jongki na preng jongki ni kibala yo jing Pynkup Burom kidai kibala kenjo hagi position kiba chajrong kumju laingut kiba yo ya ka first division bat kiba yo ya ka top 20 Laban kedau, bahap deng gajing yelek persya ya gajing sapriang jong ka klam COVID kat kendai. Hagani gajan mi ru la penya ya ka program kat kum ki kendon balatip kum ka SOP jong ka sorkar. Hagani gajing yalang Pynkup Burom, lai don rengkat lang urang ba shnong uba late star kar kongor, u president ka NPP Mylliem uba S Karmo Plang, u secretary ka NPP Mylliem uba Wonderson Kar, u working president ba Gilbert G Lalu, kiway de kinongkit kam ka seng NPP, kumjuru secretary shnong ba F Karbangar, bat ginong syakot ngobha. Kum ka seng NPP, bat ay ngayon ang nilikuar kumta kum president jong NPP hapa Mylliem constituency. Bana mana kata nya ran darwe ke cingun. Kata kalau bagi snow ba kene ka sen NPP. Habangi sim ya kene ka benta ban form ya kene ka sen hangne ko Mylliem jungi. Kamut ban ong bagi sim ya ka tan kom ban ong ban penyat ka bay dai ban ka kam politik. Nudai sim ya ka ko ngai lagi kabu. Bat kata kalau naga benta ban pendem. Naga benta ka Imlang kasalang ikun Samla lagi babur na nangipai hakabai dai bagi kam squad lalu hakibai benta haka pule putih bat haki benta ki roker yesno nan kam banyarap lem bat ban kentiu lem yala ko badong kathan ko chongi bar man kata ka thong ko chongi kalong kumlo ban kentiu lem na benta imlang kasalang Nurai ki babun ki beriau ki berkhan, habangi ong bangidon hagasen NPP, ki berkhan dan bahkan lele tangga kementar politiks. Nurai kamut tangga ke politiks. Nurai kalong kumlo bangin kentiu na kementar koroi kepa. Mana ta kadau ke babongsan, ke babunmong yani banyak dong ke kepuan kementar. Kalong ba na kementar jong ki Samla pule, kiba lapas ya kementeri kecongki bat kuncuru gerbang na kementar jungi ni Samla balari pun kaki ibalawan ra ya kenapa Burom haga Mylliem konstituensi kecongki di berapa way bat kuncu haga dong kathan kecongki hangne ko Mylliem ya ga baku malayalam syakmat dari rambak senong bayuan haga position haga 6 position bat kuncu na ka top 20 Bani snow dam tak kecil snow komen ke bakra. Bani nakrai hapok Mylliem konstituensi day kan magi. Ibayo ya katop ganti. Longim snow bandon ki wiban. Tena kata ngi snow dam tak kecil snow komen. Bani snow ban ai kublai pi sibun. Ba kecil stress itong kecongki. Kawan ra ya Burom hadu borok we kathai kecongki. Bani kata kumcu ya kide lanjut. Kibai tonlang kibawan haka first position. Ban isno kan ai kublai yapi boblai namai ya dorong kat yapi na hadis ni bagi puar barok ki panangwan ba pitangna ya ka banjai tresitom banjai minam oja sewa duk cinggerman na pedeng chong gide gilayun ki bomla kon ban kot ya kata kathom kumbai li bai kon ndai nam ya tresitom da ka cing ya tresitom ko chong ki irna banang tiu happy puar ki panangwan bar kumcu na kementar ini Samla balari pun ya kemenang presito kenapa kecing temu bat kecing perkhan kejongki inyo ban ken ya uso jong kecing jong ya kecing presito kejongki kepala si nyimpan ikut jangan kan jongi kan Mylliem jongi kecing presito kejongki ngora ya Burom obi om tang ya kaya mesem re sno matau ya kathaji bro koi bat ya kajalan Tersi ini presito ba perlompat buat ikiway ki kena Samla nak snow kena school menang dia thani umno ba kum hapne kambor bangi de niyo Burom ki
Kasi kami siya may kiru kinangla kan traystong namal apa dia jadi strom ini benyo yung so dapat jingjo mat hamta mi gini kuwe ilai maru ibana ka jui kesnom kasi mo teng daron ke jing so jung ini beliau ba school di bahasa kinong ndong kasi ka hamta mi jing trot hakali yang kuli dang ni tendai ni yang perthai ko mata kamrong suru pi ini stem daftar register exam ko hero di school ibun di school ni kinong ndong ibuan sekolah ome datang di school di bahasa markolai kadai tak jingmen jungi kong kikime ipa apa kikun iyo usul ki bahasa khmat isong tunas banyak tang di school di bahasa tendai yang lagi pada mangi iwan khmat di bukan khmat pilek itu di college kalau nak sistem jopi ngatai sahisin kalau ke college ka sepawa hakik di kanji ome banyak tang di school di bahasa mari lang start nak school no kendong tak pangi be college part school di bahasa tidak ada hok kita di school di college di kampawa marbro di nang start pro di one first top 10 lalu tangan kita di school yang terdapat di one cakap bak niru ibahdi hambut dia be kita di college terdeng roti kata ada kita ini jangan bang ayo siap marbro ini bun di school kita kendong mar kita kai mata bun di start sudah bak kesonge aki na school kumlo bang interest dong bang ini minor apa yang kita jinggal si Omdan syur pun belum di bandangsa dan ibu pun mungkin pusat berlawan cepat tindangan. Namar kisah malah kinong kendong mau tentang ismoba karang guna dari kamuna so ibu pun pilih apa? Baik kompet bro pakai apartheid masih kiri Jakarta. Jadi si kini kaba ikut program tentang sini hot melalui irang kasnom ladon balaya program desi mau dan don syur ia kata desi tamar iklan boy kita siap jungi. Makanya kan ukut ya ki nak perintah ni dari nangya cepat hati jimbri joki bakumlo bakin nangya banyak traystong ya kai kasap ko boleh raya ni di pedang kampung desi pinsalong di keluar hakanu makalo kuat kepala kita traystong desi ni community mana gini kita jungi pinsalong kita jimbri campang iban pa cepat ada jalan jungi hakari jungi desi hak partai di berkoi